Thirikari nĩ ĩthing'ĩrĩirio kũrũgamia thũgũrĩ na ũhũthĩri wa ndawa inyanya cia kũhĩtana na kũraga tũtambi na tũrũgi iria ciumaga mabũrũri-inĩ ma Rũraya na Amerika nĩ ũgwati kũrĩ andũ na marĩa matũrigicĩirie. Kũringana na ataaramu marĩa matũrigicĩirie hĩndĩ ya gĩikaro gĩa gũthũrima ũgwati wa ndawa ici gũkũ Nairobi, moigĩte ndawa ici nĩ citigĩte kũhũthĩka mabũrũri-inĩ ma nanja no nĩ cikoretwo cikĩingĩra bũrũri-inĩ. Tukipeleka ile petition tukasema tumefanya research na research yetu ni kuangalia vile kunaenda katika bara Europa na Marekani. Bara Europa hizi products zote zimebaniwa. Lakini changamoto ni kwamba zile kampuni za Europa zimeban lakini bado zikiproduce zinaleta hivi product huku Afrika, huku Kenya tunakuza vyakula vyetu. Anne Maina oigĩte ndawa ĩmwe nĩ mũthemba wa permethrin ĩrĩa nĩ ũgwati makĩria na nĩ ĩrahũthĩrwo na njĩra nene nĩ arĩmi. Tunaangalia ingredient inaitwa permethrin. Permethrin hii ingredient tunapata katika dawa nyingi ambazo tunatumia kuhifadhi nafaka zetu kama mahindi, dengu, vyakula vingine. Na tukiweka kwenye nafaka zetu, hii ni product ambayo imesemekana inakuwa very toxic, inaleta ugonjwa wa kansa. Ũhũthĩri wa ndawa ici tiga gũcũngĩrĩria mũrimũ wa kansa nĩ cirahutia ciĩga ingĩ cia mwĩrĩ, makĩria kũrĩ atumia aritũ na ciana nini. Inaleta changamoto za uzazi na si uzazi kwa wanawake peke yake, kwa sababu tunaona sana wanawake hasa wale ambao kwenye miaka ya kuzaa wanakuwa na zile zinaitwa miscarriages, lakini pia watoto wetu wa vijana wanakuwa na changamoto kwa sababu zile viungo vyao havikui kwa njia ambayo inatakikana, na hii inaleta shida kubwa katika Kenya yetu. Wanjirũ Kamau onake ũrĩa nĩ mũtaaramu wa ũrĩmi oigĩte kũiyũkia njĩra cia kĩndũire nikio kĩhonia gĩa kũhũrana na mogwati maya marĩa marehetwo nĩ njĩra cia ũthũngũ. Sioni kwa nini hatuwezi kufanya mbinu kama organic farming ambayo inakuza chakula ambayo haina madhara kwa sababu ya madawa, na pia inaongeza inaangalia maneno ya mazingira. Kama mbengu ambazo zinatoka nje, mbengu ambazo zimefanyiwa utafiti na mwanasayansi na wale ambao wamepokea hii elimu ya kisasa, haipeani nafasi inayotosha ya uzoefu huo ambayo nimeuongea ya mkulima Mwafrika. Leo hii ukikuza kama ni zile French beans ama mishiri, ukipeleka kule kwenye airport unataka kuexport, wako very strict. Wakipata ina madawa mengi inarudishwa kwenye soko letu. Tunakula pale Marigiti, tunanunua pale Githurai na tunakula. Na sasa hii inakuwa shida kubwa. Ngĩribotera Kameme TV, Gĩtaũ wa Wanjikũ.